Epalagunok ongi etorri Txapelen kanalera eta hemen jarraitzen dugu Markusen kanpainarekin eta beste egune lortu genuen Iar Montxer apaiz gerlaria eta bidaluko dugu ona okerrez banago hor dagoelako jauntxo bretoniarra. Hori ja non agertzen diren. Vale. Borengo silfanekin ditugu historio eta horin da bretoniarra. Urbildu bargara eslam luapekera eta izango dugu bretoniarra gurekin. Orduan bitartean gure ideia izango litzateke agian Sandlara etorri eta gero agian Kararen templura. Bitartean diplomazia apur bat. Vale, hauekin ezin dugu zer egin. Fall in, man! How about a drink before we get to proceedings? Vale, hortik ezer. Bitartean ezin dugu zer gehiago egin, baina txanda basoarentzat egitea daukagu. Eta hemen ziur naiz egongo direla eskabenak. Baina hori aurrerago ikusiko dugu. Eta hemen bitartean joango gara purratu unitate gehiago berreskuratzen ona joan aurretik beraz, txanda pasoarik gainera. Elfoak horrendik ez ditugu ikusi. Bueno, agian etorkizuneari begira aurkitu ditugu gehiago, baina inoiz ez da jakiten zer gertatu daiteken eta zer ez. Vale. Vale, orain. Hau hemendik. Yes, son of Sigmar. Neki joango gara. Moving off. Horrantza. Ready to serve. The nation calls. Let us forge our fate. Bai, eta orain Rodik non dago. A ver. Hemen. Hirugarren nivelera. Baina Bretoniarra non dago. Ja, vale. Marcus Wolfhart. Agertu barko litzateke. Baina ez dakit non dagoen orain. Dago heroia. Vale. Only the dedicated. Noble son of Britonia. Fearless. Vale, tren zu, gero, itzuli honantza. My faith burns bright.
Oraingoz ez gara sartuko. Orkoak erditik kentzea garrantzitsua da. Beraz, egin dezakun gauza bakarra. Ora esango Marcus litzateke. Wolfhart. Honantza etorri. Marcus Wolfhart. Eta hau bitartean, da, joatea etortzen pizkanaka. A ver. 20 turno barru unitate berriak. Asko izan daitek. Baina, bueno, aurrera goaz. A ver. Ia horkoek zer egiten duten. Vale. We are the best. Bai, inbarko du hori. Aita nahi ez. Engage targets. Ready yourselves. A ver, mapa. Setioa da. Uste dut ezetz. Bale, ez da. Jokatuko dugu, bentsat unitate berri horiek zuek ikusteko I've got eta your backs, so watch mine. Bentsat gure arkuek nahiko min egingo diete, hori nahiko argi dago. Marcus Wolfhart. Aizi, atzera. Egin behar dugu gerra fronte bat. Swordsmen. Zuek erdian, We are Sigmar's heirs. We zuek are aldeetan. Sigmar's heirs. Eta bretoniarra hemen. Apur bat etxaiatan keatzeko. Halberdiers. Hemen alabardariak. Sigmar Hauek, ba, bueno. commands. Hemen dik. Yes, my lord. Zuek agian jarri flanko honetan. Ready to Zuek fire. The empire endures. hemen atzean eta zuek apur bat atzerago. Elfa hemen, Markus bestaldean. Sigmar calls. Karrua hor. Eta uste dut badagoela. Bai, unitate berriak.
Eta gian argazitxoren bat. Behintzat kanpainan izan ditugula jakiteko. Hemen da gure bretoniar jauntxoan gerturatuko tapur bat. Ondo etorriko dela gure armaderako. Eta hemen daukagu gure elfa gerlaria. Bonifikazioak eman aldizkiona gure armadari. Jarriko du apur bat. Hemen hor erdean eta ningo diogu bargazkitxo bat igual gerturagotik. Hor. Eta hau eginda. Batalla aztera. Arrojoan horra. Ea gorra. By Ulrich's wrath. Finding range, sir. Gehiago heltzen dira, baina bueno, zeo jarri. Moving now. Horra. On the hunt. To arms. Horra. Elfa gerlaria. Horra eta zeo jarraitu horratire egiten. Joan gerturatu horrago. Hor mantendu posizioa zuek. Horra zuek gerturatu. Gehiago zuek joan flanko horretatik. Zuek jarraitu tiro egiten. Ready for war! For the Emperor! For Heldenhammer! Outriders! Shoot them! Jarraitu hor mina egiten. Knightly valor! Joan horra. Zuek horra eta zuek horra. Fire! Free company! Yes, sir! Quickly! Jarraitu hortik. Lady of the Glade. Hore ezin du gorendik erabili. Oso ondo. Zuek adez joan. Child of Kurnos. By Kurnos! For Heldenhammer! To battle! Bueno, vale. Batalla hasita. Vale. Ez ditugu galdera askorik izan. Betoniar mina puta jasa du, baina, bueno, bentsat gurekin dauzkagu hiru heroi. Oiek beharko genuke alizateko tamazti bat izan eta bendabala erabili lerran dauden unitateak ezabatzeko edo min asko egiteko balio dutelako. Baina, bueno. Behintzat esperientzia azteko batalla hauek balio dut.
Ai, bueno. Ez dira hilko guztiak, baina bueno. The scouts Ah, shall vale. never fall. A Let ver. this be a warning. Annexation complete. Vale. Respect is earned. Huntsman of the Empire. Ya bueno. They are vanquished. What do you Zego, require? Juan Moving off. horra. Azkar gainera. A ver. Blood kiss. Don't worry. I won't curse you. Vale. Badakit ez duzuela lagunduko. Scouts are wily negotiators, so don't you try and fleece us. A ver. Vale, Marcus llega a Wolfhard. niveles. A ver. Ba, hori apur bat, almodero gehiago izan dezan. Eta galara. The rumors say that this one is rotten. A ver. Hau. Oso garrantzitsua delako. Ze guarnizi daukagu hemen. Saldunak badituzte eta gu ez, hori arazo bat da. Marcus Wolfhard. A ver, lehen da bizi. Marcus Wolfhard. Ragtaggers. Vale. Bilantzari. Hauetako bat. Plutok, Sazu Sauras, Luadulak Gokwa. Ma. Adibidez. Karl Franz oso urruti dago, beraz. Oraingoz ez dugu hoiekin arazorik izan nahi. Beraz, orain txanda pasa.
Exoatel. Vale. Horko horiek egiten duten arduran hau pila bat gainera. Is it So- time? Bueno, Juan Come, Arantza. men, forward! Marcus Wolfhart. Bada espada. Juan Horra. Only the dedicated. Eta... A ver, Marcus Wolfhart. jarriko gara hemen, bada espada, eta honekin gutxi gora bera, zonalde hau izan dugu baeztuta. Principio, hemen arazorik ez. Hemen daude konde vampiroak, piratak direnak kasu honetan. Bueno. A sermon to awake rebellion. Ja, bueno, ja, den ezin dugu izan. Ja, gainera hor, arrexe daukate. Beraz, setio bat hor, galdera handiak izan ditzakegu. Eta oraingoz bezaude horretarako. Prez, baina bintzat horko horiek izatea babestuak, mesedegarria da. Inoiz ezin zera fidatu zer egin dezaketen. Bale, baina... Musgarren kontrasten badira borrokan, ni arazorik gabe. Bueno, Who calls? On march! nahi, horra. Marcus Wolfhart. Muitu gara, Okay, zonalde honetara. let's go! Gehiagi izan da. Oh, nivel izigo da gara. Orduan. Get found out in the end. Vale, hau. Hemen, diru gehiago izateko, eta zu, gelditu hor. There is power within prayer. Vale. Txanda pasa.
Vale. Zingo dugu. Captain of Scouts. Ez du denborarik emango. No, agian bai. Ready. For Zure Sigmar. torre honantz. Baina, agian. Marcus Egiten badugu Wolfhard. hau. No time to waste. Heltzen gara barruraino. Master. Eta erasotu nahi badute. Ikusiko da zer gertatzen den. Baina uste dut, defentsarik ez daukagula, baina berak erasatzen badigute, eurak etorri barko dira gure bila. A ber, No fool that's safe in the world. baina nahiko sufrituko dugu. Txanda pasa. Erasotu nahi baduzu. Ez datoz erasora. Bueno. Gu ez gara joango. Uste dut. Vale. The Empire. They will know who they face. Never. Hemen ere ezingo genuke. Eta hemen. Vale. I refuse. Marcus Wolfhard. A ber, We erasora are bagoa ze the aukera best. ditugu. Ready yourselves. Beira. Nengo Let's dugu hau, get this herria done. gertatzen den. Au! Bueno. A ver. Boston. Huntsman General. Vale. Watch the quarry. Loyal or not, they'd better fight. Esan da kriston putada.
Ya, bueno. The men are keen. Approach. What is your business here? Pues oye, ¿qué es? Not possible. Vale. Vos chanda, bueno. Va chanda pasa. Jo putada bat da gauza hori galdu ditugulako. Uf. Vale. The men are keen. Step Se to it. ahorra. Let us forge our faith. Zure joan ere horrantza. Onwards. Huntsman General. Get a move on. Forward. Hiru txanda. You're not right in the head. Gauza asko dituzte. Fall in, men. Yes, son of Sigmar. Txotek. Buah. Bueno. Show me the accused. Horrantza, la beste heroi bat lortua. Huntsman General. Hemen. Okay. Base Horra. camp for now. Equipment check. Zua espada joan horra. March. Vale. Is it time?
Vale. They will be judged. Yes. La tecnología. Orain hori beharko dugu nahi eta nahi ez. Eta pasa. Uy, 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 uy. Ezin dugu irabazi. Seek out the heretics. Yes, Huntsman General. A ver. Hunter of distinction. So, Huntsman General. what do you require? Shield of faith. Tracker of distinction. Vale, a ver, orain. Hemen. Oraindik ezin dugu. Bueno, momentuz hemen utziko dugu. Arazo zail bat daukagu eta hurrengoan gehiago.